Maha suci Azza wa Jalla, silawat salam ke Rasuli panggula Nabi Rasul Mustafa. Ibak malamnya tanya peringati Maulidin Nabi Rasul Mustafa. Oleh sebabnya wahai aki main rapai wahai syarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana ya Muhammad sayyidi rabbi wal mu'jizati fa unabbi'ukum in kuntum ta'lamuna fa unabbi'ukum in kuntum ta'lamuna. Allahumma salli wa sallim ala وسلم على سيدنا ومولانا يا محمد سيد ربي والمعجزة فأنبئكم إن كنتم تعلمون فأنبئكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على سيد ربي والمعجزة فأنبئكم إن كنتم تعلمون فأنبئكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد ربي والمعجزة فأنبئكم إن كنتم تعلمون. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Salam assalam salam salam alaikum wa rahmah wa rahmah
Jaro 12 atuh jumala. Salam assalam salam alaikum warahmatullah. Jaro 12 atuh jumala. Jaro Sito di atuh ulah Mu'ahlun lake ba'ware dumna. Mu'ahlun lake ba'ware dumna. Karena salim nabi kuntuna. Jaro tamu matanda mulia ware ranu pelampuan. Mulia rekan memesuara. Mulia ware ranu pelampuan. Mulia rekan memesuara. Alhamdulillah ya Allah yang pokok selamat Allahu Rabbun, Allah Qadirun, Tuhan yang suci. Masjid Nabi di dalam ayun Ramadan putra oleh ilahi. Masjid Nabi di dalam Ramadan putra oleh ilahi. Bismillah. Selawat Nabi guwasit ba alon-alon, peringat kau
saya datang ke umat makut sisat oh akhir masa sebab kesayang datang ke umat makut sisat oh akhir masa Bismillah Alhamdulillah ya Allah ya berkuasa Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ana Abdullah Lahir Mekah Aminah Ibu Muhammad Ana Abdullah Lahir Mekah Aminah Ibu Bismillah Alhamdulillah Ya Allah Yang berkuasa di laut Rasulullah Malidah berdatem baca di laut Rasulullah Malidah berdatem baca Nyawang bertanya di dalam badan barang pinjaman si atuh hadabre oh bawa tekan ucap pulang Allah ditujur malam Jumat alamat kilat ujur kerang letak janji dengan Tuhan baik tua-tua ingat sakit yang semangat tubuh yang rasa nyawa Ngerat aku salah ayat ngan keji sayang loropi asonuraka nyawa jutanya di dalam badan barang pinjaman dari Tuhan Nabi oto pakai dan dicapuran nyawa dalam badan Tuhan berdebe nyawa jutanya di dalam badan barang pinjaman dari Tuhan Nabi oto bawa tekan ucap pulang Nyawang lambadan Tuhan berdebre Nyawang gitanya di dalam badan barang pinjaman nanti Tuhan Nabi oto batengan di kapungan Nyawang lambadan Tuhan berdebre Nyawang gitanya di dalam badan barang pinjaman nanti Tuhan Nabi oto batengan di kapungan Nyawang lambadan Tuhan berdebre